سنگara Rojava sengara parastina mirovahiyê ye. Bernameya Sengara Rojava. Belê gudarvanê dengê gel ji bernameya Sengara Rojava li pêşberî wene mêvanê me ya vê hefteyê jî bi heval zinarîn li Efrîn re ye. Em destpêkî heval zinarîn nas bikin demê te xweş be heval. Dem başım. Heval zinarîn mijarê me ya vê hefteyê jî em dixwazin çîrokên şervanên azadiyê nas bikin çawa berê xwe dane tevgera azadiyê û çawa rêxistin naskirine. Belê heval serî dest pasiyata dikim hemû guhdarvanên ku niha me guhdar dikin. Ez ê silavên xwe taybet ji wan re dişînim her wiha hezkirina xwe pêşkêşî wan dikim. Bêguman her însanek xwedê çîrokek e bi taybetî kesên ku tevlî refên azadiyê dibin çîrokên xwe taybetî ku wan re rûbirû hatiye vî rengî dest pê dike heya ku dikêje astalûtkeye. Yine bixwe wek tevlî bûn ez di 2020 tevlî bûm tevlî refêniyê pejî bûm. Te çawa rêxistin naskir berê ku tu tevlî bibî tu li ku derê bû tu wek ciwanekî ji Efrînê. Yani bixwe zaten em li Efrînê bûm me li Efrînê jiyan dikir û demê de jî ez xwendekar bûm min dixwand. Yani divê jî asta ku dihat xwestin de wisa partî naskirin rastî jî nî bûyînê di kurahî de fikirê bertî naskirin ew naskirin nîm bû. Yani rast wisa tevgerek yepe jî heye yepe jî bi sîleh bi rext bi cile li hemberî çeteyên şer dike feqet yani ji bo çi şerkirin ji bo çi ew qas berxwedanî tê kirin yani duê astê de zanebû nîm bû û temen jî biçûk bû yani. Piştî 2018 demê ku dewleta Tirkiye dagirker êrişî Efrînê kir di wir de gelek tişt yani wisa li ber çavê me hat raxistin rastî yani tiştê ku me nedzanî jî biriya wê êrişê ku hatî ser bajarê Efrînê min di wir de dît yani bi çi awayî dijmin êrişê Efrînê kir bi rastî jî wisa êrişekî pir hovana û dijwar bû yani hema her kes de bû berxwe çikal pîr zarok bi taybetî jî dixwazim vê dîmenê wisa bêjim ji ber ku ev dîmen ticarî ber çavê min naçê. Di şera Efrînê de bû şer pir dijwar bû yani wisa tam pêvajî çileyê zivistanê de bû. Wisa li ber nûçe wisa min xwe re exbar meyze dikirin ka guhertinên heyî çi ye. Bi rastî jî wê demê de jî em her li bendî bûn ku wisa alîkariyek ji derve were mesela hikûmeta Şamê derfet nede dewletên dagirker her wiha dewletên navnetewî derfet nedin dewleta Tirk ku vê rengî êrişî sivîlan bike her bendewar bûn yani feqet ji ber wê jî me her wisa nûçe hê dîdî wisa me teqîb dikir. Ez xwe jî wisa wê demê 16 salî bûm min nûçe meyze dikir. Di nûçeyê de zarokek 11 mehê wisa tam yani temenê wî nebû bu salekî wisa ji kîsekî reş wisa derxistin rakirin jûrê de nîvî me jî zarok wisa çûbû bi rastî jî dîmenekî wisa pir biêş bû. Di wir de demê ku min ew dîmen dît min rastiya dijmin tam nas kir yani wisa nakokê min jî çêbûn çima eceba zarokekî ku ne bi rext ne bi sîleh ji ber ku demê ku dewleta Tirk êrişî Efrînê kiriye gotkî ez êrişî yepek û yepecê dikim tu eleqeyê min bi sivîlan nînin ew zarok jî sivîl bû yani ne giştî bû salekî yani ne bi çek bû ne bi rext bû ne di cebhanda bû ev zarok çima kete vî halî wisa her çendî hestiyarî bû jî wisa min ez ketim nava vê nakokiyan de piştî ku ji bertiyê jî birçîbûn sarbûyîn sermayê ku gelê Efrînê dikişandin her wiha malbat bi xwe jî ez pêra rûbirû dihatim yani wisa yani çawa min wisa derdûr jî meyze dikir eceba sedema ku em ji bajarê xwe derketin çi bû wisa yani vî rengî wisa fikar çêdibûn nava nekokê de bûn bi rastî jî te dît piştî şerê Efrînê jî li şehbayê jî bi awayekî rojane her tim dewleta Tirk û çeteyên wê bombebaran dikin te dît jî li şehbayê her tim êrişên dewleta Tirkiyê çeteyên wê ve bi awayekî rojane her dihate ew kirin bombebaran dikir. Di wir de jî fikira min çê dibû ku mesela daxwaz ger Efrîn bû me Efrîn jî da em wek sivîl derketin em koçber bûn koçberê şehbayê bûn gelo çima mesela dewleta Tirk heye niha rojane tûbaran dikin her wiha komkujî jî li şehbayê de çêkirin yani li tirif etê çarî 12 2019 û derê wê roja eynî ew roj komkujî li şehbayê çêbû
نزی 10 زاروک جیان خواج دستان این زاروک دلیستن و دمی دجی پیواجی به اوبیسان ترفعت هاتا بمب باران کرن ده انجام بمب باران کرنا ده 10 زاروک یوسا جیان خواج دستان هر وها بریا ویجی دمی کنو پیواجی املوش عفرین در کتنه براستی جینه ام نیزی 100 کس دیگه مانگی دبون جبر کو جهنی بو کو املی رازن و زوستان بوجی باران دوباریا وصا هواي که وصا پر عشق دبیجن یا وصا هواي که پر او بو عشق بو و دنیا گلکی صار بو وصا حمیل هفدو کن بون اند یک مانگی دبون کال و پیر زارو و جن سلام حمیل یک مانگی دا جوان بون جبر کو جهنیم بو که ام زوستان ام در ورازن جی منا دکاریم خوکن دنیا صار زارو بجی هبون مجبور بود دوی مانگی دا حمی برونن ایجا تو بسا تدید نورمال دادمی که انسانک برازه سینگر بطانی بعلی به خداتینه و ویرنگی را دسه یا مجبور که او در فتنی بو نه بطانی هبون نه بعلیف هبون هروها جی جنین بو هر یک وسط جی خدا وسط چوا بسیسونی رونشتنی هیا ویرنگی نیزی مگوت یا 100 کس بون جبر که هجمار جی 100 کس وی مانگی تیرنه دکر مانگی بچوک بو همه نیزی 5 کس ام مانگی دبون یه دیجل در بخاو کرن ظلام حمیل در بخاو کرن او جی براستی جی وصا بیرانی نگوینه وصا بیرانی که من دده ایشانده نیره ما چا وصا دباره خاو کر هر وها هندک مالباتن دیتر جی هبون دم ترکتن دگوندن شهبای وندرنا دا او جی بخاجی حمو جهن چاتان بون حمول اولی رژیم بون چاتان بون یکود اولی رژیم سوریه دبون وصا گندوار من والا بون هندک وان تنوان هبون مثلا هندک مالبات هبون دم کود چون آب جوان کسان دو خاص آب ندادن خار ندادن نزی 15 روزانجی مثلا نه حمی هندک جم گل یعنی وصل سرجع دا خود کرن سرجع دا خود کرن تی برچی هندك هبون أفضل دان هندك هبون ندان يعني أرتق لأما هبولن يعني هزين يبك ويبجي وده مي يعني وك أليكاري تشتكو بهويس ذكرن دانا قال راستي دي من بيرن جدا مكو أستي من بيرخا يعني من خاصة از من دقيقة شاندن يعني شما أم يعني كتن روشة كبيرنجي براستيجي زاروك ایجا زاروک برچی دبون اینانی بو تشکر بانیا ایجا وصا جیران والحاصل وصا جهبدو هر یکی وصا هف پارد کرن جو تاني زاروک وصا خطیر بکن هر و هادمه کو مثلا جبل احلام دادمه ام درد کتن ددی وصا او بو ریک وصا هندکی بلند بو جدامه کو هلک شیان دمی که بیشتر سر حجز ورده دیساج دولت ترک بالافر دیسال وداره دا دادی توی دمی جهازن یعنی وقت هزن عسکری این وی جهی دانی مجبور که همه سیویل درد کاتن یعنی درد کاتن جا عفرینه الوداره بالافر هات لیدا ورده جی کم گجی هات چیکرنه هر وحال محمودی هر دمی که قال درد کاتن دیسا اوچاق لیدا بالافر لواندا دیسا سیویل بون ایجا او دیمنه وداره همه خوین وصاد هریکا دجعله ده خوینه تو بو شاهدی با بیارم یعنی براستیش از بوم شاهدی وان بیارن لخوازم ویجی بیجم از بخواک شخص دمی کاش عفرین در کتن بريدا ام گلکی میشیان وصا ام بمش در کتن عربانیم بوجی ام مالبات جان ام وصا بمشی در کتن دمی ام در کتن بريدا پیلاوی من قطیا از بی پیلاو مام ایجا نتی یعنی نه آف هبو نه خارن هبو بینام بو بی آف بون و هر وهاجی یعنی پیلاوی مجینی بو از بخواست در کتم یعنی چوا کشبرتیا من بی پیلاو بینه از بصاب خواست در کتم از قدر که مشیام روزا که ساق و سمد ماشین حین مخاگان جه اولا جبر کو جه کام جه در کتنه همو دهات بون باباران کرن جبر بچین ایدی در فت نما کام گند خدا بمینن مجبور بون کو در کفن ایجا ام بماشی در کتن برد از بی پیلاو مام دمی کوسا از بی پیلاو مام بابی من از دیتم رابو پیلاو خوا در خش لینگی خوا خسته لینگی من و ویرنگی هم در کتن یعنی براستی مگوت یا بگیرن ویرنگی همو تندر مدا خو کم کرن یعنی وصا هر یک جهه کی هات وصا خلاف دو کم کرد دلم دا او حرس بون چه بو یعنی ناکو کی من چه بون ویرنگی جنو وصا هولدان من چه بون کو از
هاتن تبي صالي دوي عند حضور 19 شو بتتهبلي يعني أو بو وسيلة كنت تتهبلي ببيان هدفك جدا بو يعني من بريج بالكشان سر من جو اف حمود بيرانين كومن قوتنا حمود دلم دخو كوم كرن هلبت يعني داغر كنا عفني بو وسيلة تبلي بنايا بجي يعني دلم دا او حرص كو از دفي تجمن يعني تيك ببم دلم دا هر خو كوم كر دو صدا جي وصنا كو كي متشابون لقريني متشابون بواجهكم من دخانت از ودمي اجبركو تدي خاندن الشهبه يهبو راسبو اما وقت درباز بو نزانيگه لقامش لو بو دو داره هولان ام دربازي آلی قامش لو کرن ام هاتم قامش لو دخانش بو که دربازي زانيگه ببن من ورده يعني وصا دنيز ده من هول ديتن وصا صحبت ما تشيبون نقاش ما تشيبون نافي وها ولجي هول آخين بو از سلاوي خاجر دشينم هروها حسكنو بيريكني خاجر دشينم وبطيبتيش اسباسيوي دكم جبركو لجارينا من يكو أصل دجاريام دنوفنا كيان دابم يعني براستي أوج مرابو برسف تشتكو أزدف كريام حرص من هم بردش من راست حرص من كم ببون فقط شوا أزبب برسف يعني ورد وصلنا زنبونا كمن هبو أو هفل آخر مقول يعني أوج ناكو كم رابو برسف صحبات ما تشي دبون من برس ذكر يعني أفتشما فيرنجية دفي شوا بكم بطيبات يعني وقت جوانك عفريني دفي أشوات هم بجرم هفول ريني شاندا يعني جوان عفرين دفي شاندن عفريني بباريزن هروها دفي خدي العفريني در بكافن تشتكو بسر عفريني هاتي دفي نايج بيركرن تكافة ديروك يعني فيرنجي يعني وصاو ذكر جمرة بحث ذكر إجبار ويجي هري دفي ريني شانا من يعني ويج مرة إثبات كرت كو استولي رفني فجأة ببم فيرنجي من بري خضار رفني فجأة و ده حدا بس استولي بو بله پشتی كنت تتهبلي بو إدي وقت بجن تباش هاتي بايدا تهبلي بنا خا إيشي كنت تديتيه دراف كوتش بايدا أبو وسيلة كنت تتهبلي جببي يعني براستيجي طيبتي وك قال كرت ودناف داجن يعني قال لك دجمن سياسات نقرش دانا مشاندن و طيبتي يعني جوانك يكونوا دقهجي دهازي زيادة سياسات وصا أصمي لكرني حالاندنا يعني زيادة بجوانا وصا سرددن مشاندنا يا ماجي همان تشبو يعني براستيجي قال لك باندور قبطاليزمية برقالي سرمهبو فقط بتهبليبونا ناورا فنيا بجرا وهروها ناس كنا فلسفة ريبرتي قال جوهرتن تشيبون يعني وكجن رول مسويني من شاوايا براستيج يعني از وك هبون يعني از نتفرق دابون براستيج يعني مثلا از هبونك ما اما هبونك نف هبونك دهاتي حالاندنه يعني او هبون ديمين ناي خيال ترني او هبون مثلا نيرين خدي قلتن نينا يعني ويعني قال لك مالبات ما داجي فيرانج بون يعني وصل زيادة رول جنينين بو يعني هری زده وصل سلام ده هذا پیش کردن هر چندین دوی زن ابونه ده با این بخوام مالبات جی کتبو خف کده اما هر چندین دوی زن ابونه ده بله فقط اوجی سر مده هذا فرس کردن يعني ام واجن يعني هي كمين خاله كوسا هم مالا مكشندنا و تبغرا يا بجده تبغرا آزادی ده يعني او بو اسرو وکجنکم يعني تبلی حمی کاران ده به يعني از چرا يعني وك هبون تم ديتن وك نرخك از تم ديتنه يعني او هلی زده وصاب بالا مكشان و هم داشي بگو هرتنه کنه وصاد هاش خباور تبلی کاره کی ببن داش خباور وصا کار بمنرینه خبینم سر زمان بچمورم اما د بیوان انسانی ده يعني چوا مثلا قال لك كسن كو طيبتي دالي روج آباد مثلا يعني أوروبا دولة أوروبا آزادی بچنان گیدن نرخاندنه چوین هاتن وصا تسر بخابي وصا سر بخابه فقط به پیوان به يعني مثلا هاد نف تفجر آمده براستیجی مثلا چوین هاتنه مهی اما چوین هاتنه کی با آرمانج کار کردن با آرمانج پیوان انسانی يعني ویرنگی هم تفجر أيوة يعني خدمتك يج بشورشه جبر وجه يعني آزادی جبر کو آزادی بجد اولی که جداش بو من هات بناس کرنه جوهر آزادی تام چیه وصا ناس کرنامج بوه چیه بو يعني براتيجي فكرة ريبار أبو فكرة كي وصا بجنية بحركة تدنوفي بحرة تدفت ملافانتية بكي أرتق كجن ملافاني كوهاري باش به أو بسرد كافي يماجي يعني بفيرانجي نفكر ريبارتي دا أمنها ملافانتية دكن
يعني هر روجه تفرد تشتكي دبي يعني روجه كي كنت تفرد تشتكي نبين يعني اجا دم كنت فرد بيجي تدهم برال دغري دنوا فكره ريبرتي دا ملابانتي دكن اف دبي وسلك روجنات دنوا جوهرتنا بچه يعني براستجي ايدي چوا ميزكنا تايجيان بيدا جوتا دبي يعني مثلا دم كنت تشتكي ميزاتك بأرمان جاكو جبوتش مثلا او چه ارمان تبچه ارمان جلي ميزاتك تبي فردك يعني فكرة ريبرتي في رنجش توصل ولو إنسان فردك في رنج دي مازن كنه مثلا از جنكم هروها جوانكم اما جوانكي سر چه اساسي جيان دكم ارمان جامه چیه چما جيان دكم مثلا چما از هبونم اندج مثلا چما از کردم فقط از بزمانی خانه اخفم از نتاوك اما بين توبونه مثلا از ناي ماسكرنه مثلا اف براستيجي دي ناسكنه يعني تفهم ديكي هر وهاجي دهلك وصل بجنيا لذات جيانه تعبون جيانه بتعدد ناسكرن يعني اجبر بيجي ناس شخب بحس بكم ازين كاربم حقي بدم براستيجي يعني حقي انجق مروف كاربي ب اوكي هري باش تكوشين بك داكو مثلا اضاديه فيزيكي يا ريبرتي بيك بينه انجق حق داينا تشتكو امش فكره ريبرتي فير بونه انجق اول اجبر بيجي يعني بروجنا خا ديندار ريبرتي ديتن هروها الشهيدان ديتن يعني اف اوك روجناش بو منتجيان كرنا يعني سنجان از تفكرم براستيجي مثلا يعني دنوا پرگال ده ویرنگی بون مثلا جانا تل انسان که میزه دکر یه هری باش تو بو یه هری خاشق تو بو اما یه قارشی خاشقونه یه انسان قارشی خطرن دیدید اما دنوا پارتیه مده یعنی دنوا تبگر آزادی ده دم کتلیه مثلا انسان که میزه دکر کنی و انسانی اخفتنی و انسانی وصا پر بمعنى پربوته یکو داخل آزادی دیگه واسه خیاده که یعنی مثلا دم کوت نوا جواکی حواله خدا جبر درو دنم دم کوت نوا جواکی حواله خدا درو دنم يعني از وصل از ولو هیز دکم دم هر حواله که میزه دکم طیبت حواله جن دم کوت زمان میزه دکم از واتای حوالتیه واتای انسانیته واتای حس کنه وصل جدد لاز هیز دکم مثلا دم حواله که کنه از وصل کنه وان میزه دکم يعني نرخ داينا تشتان بجبوهم بيش دي كافي يعني ولو يعني براستجي من دي ساجي دوباره دي بيجي يعني چقا مروف بحس بكي وين نتير كربي بله وزن نجبه همون دیرو نرخاندنی تام سپاس کن دی بله دی داوی ده اگر گوتنی تجبه همون گو دربان هبه تشتی کدت خازی پیشکشی وان بکی کرم يعني از دوباره دي بيجي از سپاسيا ودكم هر وهاج حمو کسین کو ما گودار دکن از وانجی سلاوی خاج وراندشینم یعنی دیگر ماهی دلش ورشه ده حس کنه خاج وان را ریدکم دسری ده یعنی طیبتیج بو ریبار اپو از وصا ده حمو هنا بین خدا وی سلاو دکم یعنی جبر تا این رالیه حس کنه خاج وراندشینم و تشتكو پیشکشی مکریه ری آزادیه کودایی پیشیامه بحمیه زخا وقت بینجن یعنی وقت ابتحا بحمیه زخا از خودی لدر بکفم هر وها حمی شهیدین شورشه یکو به جان جوان یعنی جان خادان اجبو کو اف شورش بسر بکفه یعنی امجی از وقت شروانه یا پجه از وسوزه دوباره دکمینه که خودی لدر بکفم هر چندی زور زحمتی جیل پیش بری مواره اما تنه یک تکانر یه مهیه او جیریا سرکفتنه یه هر وها ریبر اپ و نف خدا دیتنه یعنی اف وک آرمانش هدف اوه جبر وجه از وسوزه دوباره دکم داوی دا جیز خازم وی بجیم یعنی همو جوانن کو طیبتی جوانن کرد یکو اما گهدار دکن یعنی از دو صد بیجم کو براستجی خودی لچان دخوا در کتن خودی لزمان خوا در کتن اول خودی وی شورش هایی یکو 12 سال هاتیه تجی کرنه دوان 12 سالان دا قدرک شهید جان خدا یعنی بحضران شهیدی من چه بو بحضران جان جوان خون رو جاندن زاروک جن قال بیر وصا همو خوین خادم راستیجی شبروجی از بجیم یعنی ام وقت جوان کرد ام خودی وی بر همه خادر کفن و از وان یعنی وقت بجین از وان دعوت خط آزادی دکم کو بشداری خط آزادی ببن و به طیبتی وقت جنین جوان آزادی خواب بگرن
حیا کو آزادی و نه دست سر کردن و هر تم و دایم هبونه کی نیو چومایی ببینه و نها جی ویرنگی یعنی از گشتی وید بیجم بله و زنان دیسا دوباره هم گلک دست باز کن سرچاوم سپاس کن بله بو دربان دنگی گل به هوا زنان را میگیستن داوی خلق خان ببینه دنا و خیر و خوشی ده دم باش